Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Teme niyo yakibibwira neza, hagarara uko Imana igomba. Imana ishimwe cyane, ngo hagarara uko Imana igomba, ibyawe ntizigere byirengagiza haba namba. Imana ishimwe cyane, kandi ngo hagarara ukorera Imana, ibyawe ntizigere byirengagiza. Imana ishimwe cyane. Nubwo bimeze uko rero, Kristo ari maso kandi ntabwo yakwibagiye. Imana ishimwe cyane. Turuhuke mu byakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa 4 umurongo wese. Byakozwe n'intumwa 4 indwi tugeze ku 10. Kundi haravuze ngo babashize hagati barababaza bati n'ubushobozi ki canke n'izina ki vyabateye gukora ivyo? 8. Nuko Petero yuzuye mpwemu yera arababarira ati, yemwe bashingantahe b'abantu n'abakuru, uyu munsi ko ducunaguzwa ibyo twagiriye neza umuntu yanyogomba kandi n'icyamukijije 10, nimumenye mwese n'ubwoko bwose bwa Bisirayeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, uwo mwebwe mwabanze Imana ikamuzura mu bapfuye, ko ariho hatumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu akomeye, izina rya Yesu Kristo rishigwe hejuru. Ubundi Imana irungikana ubutabazi ibukishije muri Petero na Yohana, ibarabujana paka ku kimuga. Imana ishimwe cyane. None Imana ikora iby'ubukuru kandi ikora iby'ubutwari. Imana ishimwe cyane. Urashobora kubona ibyawe umenga Imana ntabyitayeho. Imana ishimwe cyane. Ariko Imana ifite gukora iby'ubutwari ku byawe. Imana ishimwe cyane. Hamwe n'abantu bazotangara. Imana ishimwe cyane. N'aba batangaye batangura kubazanya bati, nirihe zina mbe n'ubuhe bushobozi mubikoramo ibyo bintu? Imana ishimwe. N'ubuhe bushobozi n'izihe mbaraga mukoramo ibyo bintu? Ariko kubera batari bazi Imana Petero na Yohana bafise, bari bafise kubabaza. Imana ishimwe cyane. Ariko ko Petero na Yohana bari bizeye Imana, barayizera. Petero yamwishyura yuzuye ngo mpwemu w'Imana, ngo turabikora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umunyanazareti. Imana ishimwe cyane. Kuko Kristo atabara atarinze gutabaza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Anatabara uwo mugore bicishije muri Petero na Yohana. Umutwe w'amajambo nuko atawusomye, haratubwira neza ati, abaherezi bafata Petero na Yohana. Imana ishimwe cyane. Petero na Yohana bakiza ikimuga mu butabazi buvuye ku Mana. Abaherezi barabafata ati, n'ubuhe bushobozi mbe n'izihe mbaraga mukoresha, mbe n'ubuhe mugabo mumwe musenga atuma bakoresha ibintu nk'ibyo? Imana ishimwe cyane. Petero arishura yuzuye mpwemu w'Imana, kuko yari Mana yacu. Urakoze kuri Mana nziza kandi ukomeye, urakoze kuri Mana ugirorotse. Erega Mana kujya wakuira atabuja nderuzo na nuko uratabuja ugiye gukura mu bibazo uno mwene data ahagurutse ubwo Mana turakukebirikanya barakumubwira ijambo duhaye, ijambo rikomeye cyane kuba gukomera kwawe, kuko uratabuja kuri Mana nziza kandi ukomeye, kandi uratabuja korera mu gihe. Reka Mana yacu komeze natwe gukorera mu gihe mwese nyakora kumva Mana yacu ndabakweretse nyakora kungoma. Mana wongera guhagarara n'urugo runo rugo. Mana yacu nyakora kungoma natwe ariko razamuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndamagaje ububasha n'ubushobozi bwa wemu. Mana wongera kumanuka. Mana wahangare mu rugo nyakora kungoma. Natwe byari bitagenda neza. Bizira y'ubushobozi. Mana turashinga karindi. Satani ntagira karindi kuno rugo. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Rugo mwemu ariko ramanuka gutabara. Mana yacu no gutabara nyakora kungoma. Gutabara no mama nyakora kungoma. Ari imbere yawe nyakora kungoma. Ajigirizwa cyane nyakora kungoma.
utarinze gutabaza. Turagushimiye Mana yacu, turagukengurira inyagora kumva databuja kwemeye databuja kwakira imitwaro data y'ubwoko bwawe nyagora kumva wagusabye. Urakoze rero Mana ugira neza, urakoze Mana y'ubushobozi nyagora kumva. Reka turavuge tugukomera amashyi kuri Mana nziza kandi Mana itabara twajya mwizera rya Kristo wari umucunguzi wacu. Amen.